Mana Pak Lusi? Rek ayeuna gitu. Nuhun Pak Lusi. Yo. Brai gotong royong. Yo sauyuna. Yo paparangan joget jae pemandiri jaya. Yo paparangan. Yo sauyuna. Gotong royong joget jae pemandiri jaya. Nyong dorong monitoring. Oyong oyo bangkong Ariko gomaga Si Mama Rio. baranana Mama Rio Mario anu bagus gomaga baranana Wow, Hadiri anak Mikael Pagirang hajaran tali yang kita subang anu bagus aturana alah, Mama Rio manis. Hah? Manis. Benalapan mang Kang Lurah jadi anu bagus Akang Lurah Yadi. sedang dosa Abudi cenama. Cing Abudi. Lalalalalalala. sangkan jantana seuna Cing singkil kayaknya. tada bingung kawana Singuluy sapilung Wano kuro di pangku kuro karasana nu asih Botanggi deredet akurana deredet bayar laguna Alah. Watilu apat. ayo bang Hapung. arika para kunyang Apa? Botanggi deredet anu bagus kapayuna bayar lagu Penalapan siligang dosan sangka jantan sauyun Libatana saelong lebat Botanggi deredeng anu Hari oyong oyo bangkong dari kong parakan apa lo rasain sabadesa Bos lagi Darede Rahim Putra Lima Jaya Ampun Palu rasai Bos Anggi Sama derede desa Palu rasai anu mah Palu Bos rasai Anggi derede Sama desa Tim Checker Ampun Palu rasai Sama desa Tim Checker Palu rasai Sama desa Bos Anggi derede anu mah Ampun Mama Rio Manis Purwakarta Penalapan Mama Rio apa lo rasain Lahir hadir siligang dosan sangkan jantan sauyun Neng Hani sangkan jantan sauyun apa nalusi bos beras lemak mulia Kang Lurah Yadi aturan bos Ikan musi
beras lemah mulia. Bos Anggi Anu Dareden Rahim Putra Limbah Jaya. Bos Anggi bos Bos Anggi Dareden Bos Anggi Dareden Bos Anggi Dareden Bos Anggi Kalit narang Bos Anggi Dareden Dareden Bos Anggi Dareden Bos Anggi Dareden Aujang ejegeler sayang Aujang ejegeler Penelepat selidan Aujang ejegeler Sakan jangan sauyun Kapal orang kaji arah kali Aduh ayo lurah mamun kadang anyar ini ya sih ya Kapayun Bos daya geragana muda koran Anu pada kaca Bade hajat Lain Neng Hani Bos daya geragan muda koran Ibu Lurah Mamun Bos Haji Sadu Bade hajat Anu Ibu Lurah Mamun Bos Haji Sadu Tei sayang Kembang tanjung Apa lo rasain Purwakarta Kembang tanjung ditiran Ayana Apa lo rasain Sabah desa Banario Ayo Banario Banario Manis Apa lo rasain Sabah desa Aduh bang Aja Aujang ejegeler Kembang tanjung Aujang ejegeler ya Bos Haji Sadu Bos Haji Sadu Apa yuna kelang Aujang Bos Haji ejegeler Sadu Anu bang Purwakarta Kalau Rayani Kalau Rayani Kalau Rayani Bos Anggi RCTI Dereden Purwakarta iya dong Kalau Rayani Apa lurah Haji Arat kali Jati Luhur Aduh Purwakarta Kalau Apa lurah Rayani Haji Arat tadi madai sayang Apa Lurah Mamur Lurah Mahmud Karanganyar Duh Bade hajat ku matakan Kaita Ibu Apa Lurah lurah Haji Mahmud Arat tadi Karanganyar Kalau Lurah Mahmud Karang Ibu Lurah Mahmud dulu Apa lurah Haji Arat tadi lamaran Ibu Lurah Mahmud Karanganyar Bos saya tadi Putet tadi Teh Ita Lagang tali Putet Hei abon aturan Bayar aku Lo pada hajat Bos Mahmud Mata Pada sedih hajat Pemikiran nasib diri Karawang Baru Nyeri beri hidup kasih Rumah kembang dayang Kepala Haji Arab tali madui Kapayun Bos daya geragana muda koran Sayang Ibu Mahmud Karawang Baru Pada hajat Matakan Bawa Lanat deui Palan Pemerakan Yadi Pemerakan Yadi Udang deui Bos Anggi deui sayang Bos Anggi Dereden tulang Ampun Bos Haji Anggi Dereden Lagada dan lana Bos Haji Anggi Mau pasukan Dereden Lo pada hajat Bujol Bos Haji Anggi Boga Dereden Aginat Lalang Ya wadi potret Di padang Ayo Abah Saeb kapan Abah Dodoknya Saeb bang Paul Samad Buat Apa nas Abah Saeb Keberaan bibisikan Wah Saeb Wah Saeb Jajar Sokalima Apa nalusi bos beras lemak mulia Bos Mahmud Bos Mahmud Karawang Baru kepada hajat Apa nalusi
Orang mandang hartalan Mama Budi ge aya. asal emaning badan Mama Budi Karawang agak kenyang. Mama Budi apa nalusi apa dusing kaya apa nalusi deh orang mandang hartalan bandang asal emannya badanku Indra Nakula Sadewa Aki Indra Nakula Sadewa Papa yang tadi apa Abu Abu di Abu di bukan Karawang Abu di dah dikata ada yang bukan Karawang Nuhun ya apa nalusi apa nalusi kumaka kubaranana apa nalusi dadap jangkrik di kawin Bos Amun coba deh hajat harangannya ngajajara pantayan Ayah Haji Mahmud coba deh hajat ngajajara pantayan Bos Haji Agi Ade Reden baikana terkenal LCP Asuka mana gara-gara rek Harta Bos Haji Agi pelurah kacara tali Asuka mana LCP Bos Haji Agi Ade Reden Asuka mana ada usahanya Bos Haji Agi Ade Bos Reden Anggi Reden Asuka mana Purwakarta Ayana Purwakarta Ayana Ayana Aujang Yana Purwakarta data ingat para dipuja Arya Ujang Ejegeler Jagal Birawa Subatani Ayana Aujang Ejegeler Jagal Birawa para dipuja Mang Pentil si Kemang Bolen ayah Mahmud Sokeder wae anu bagus Mang Ayah Pentil Mahmud. si Kemang Bolen Sokeder wae hadirianu mawa jari ayah Mahmud alam muat lenang Aujang Yana ayah Mahmud anu mana Purwakarta Ayana Bapak Bos Haji bos Agi anggi dari dede LKCI tibakana sael lebar Purwasari sok kayu di damel baju Bapak Bos bos anggi dari 2000 tibakana jaminu sabar cina tol